Suneka hoye! Suneka hoye! Omongra naro karali aiwa bana nchirega kyogotenga mbia mono. Mongloria. Thank you. Abantu basuneka mbia mole. Bonchali mbia mole. Abangira no mole. Monga nchire nkobo mwenga mbwatali kubalike igo bia mono litangane Mheshimiwa Mbati. Thank you Mheshimiwa Mbati, you have been consistent sana gakubuka ngora mojora no ali skoliani gakomboli gore ya Suneka gakomboli gore ya bomolenda no evesa chire jinchi alengororo lakini yanga asete mpaka nkabeka chibesa chialenge korosiga. Mheshimiwa, thank you. Na ende kwamba ulitinga lazima chire yere. I want to make a promise. Yes. Chire lazima yere goika omutinyokane abantu basoma. Igo ukoli yende yose milioni 20 tukoli kiregento mpaka iskoga iga. Tuko iwana boyo. Kera nkorodele supplementary lazima ni 20 million mbe kororo ndoro senchikole egasi yose. Abantu bakole bayira nema iga. Igendo gyakabe. Mheshimiwa Mbati epale njiko ena ngwetega ngende skuru gaiga lyalengera. Yalengengia. Lakini kuwaje to kangaza ngure pale. Engenjo yalengamba gena montatali weta. Amapi ngaba kolye biashara bono gaiga ngokora bali biashara. Abantu wenda muri ose muri we. Mogogete. Enere chire nenepi yankaga. Enere chire nenepi kanu na bosongo elina ende chire ndema yetere nkaga ganerelie ne. Aiga no tu enko ndia matoke. Nona engo tumne chinko njakoni ga. Achari nari gereliga iga no ande sechi chitax chire bogo tirega. E pale dinero teyo. Nganchere ndole osento nyo achibesa. Chipara maiga onye toko nyorera mine nkongu tobeke chikabro abantu bakole biashara bo. Amangana yo bochafu. Na chite maiga on digamba te mwaro abantu bakuoga abantu bakumnyoka karase ngao Simba bitambanya kitali mbiye bitamba ngwango de isobyara gose isomoke agole bitamba nichi matrese kiagera no ali ngobis na remwa inkoragera komo abantu abakonya bayitire county P no eno bochabu yeka to arusinsa mbwarenge kubuguli abantu baminto obuchafu bwalenge bosongo gaiga na busugumire mpaka naisire komuneko mugongo. Lakini esenge jama sabaino nko bwande seye. Bona baonjokire baikolire na bwa maraika. Baonjokire kurumaega. Batenga uroche obuchafu tu abatebeti bwakire bosongo. Omuntu inero begeto bonyiro bonene pibo songoga. Etobegete ki mask toko clean. Abantu bangete ko kolegas. Lakini ena batebe tigeta nkobande stima. Shoke ero ngobaka banda bambali kwegena. Mugwanja nkonge gosentiga abayibigete karibu ekiri mwibere bakolega manya mpaka noena abana bayino bande balinge gaiga abali naye gasiga eba onjoka badenga tebiga abana abwatu ke pipe mbwatu kobe kijibesa mwago ekere chire tarakoro ekere pale tayo no ninjo monyere na megete shingana agolire gari ntaraswa omugabana na rosi nyumba yane ntaraswa omugabana
talie na renge go chansoe ngase ko baibera o governor chibese kina moto crossing ke toros ya no monto mokende abana bana nabake bali ka baada ya miaka 10 uko bande miaka 50 kona ikira 50 nkingo kora kuru 50 go ikemia onye Yesu tarairana ege ntongo bataba abantu bamite ngote nenane mbegete ebambo goto emekore ebyero yakonywa yitire nyakitali yayitire ebirasi byaitu byogosoma tindiko batiga lakini mmo ndenga batiga baibe nanjira bonkoira nangende mutonto da na mugane tigo onde tayora tenene na inwe nini mweka muwe tenena ege team ne kekere mataiga abantu ba Kenya. I want to give you a warning. You are not going to stay there. We will occupy it. I want to assure Kenya, we are not going to entertain your nonsense. We gave you the field, and now we are telling you, go away from that place. I'm putting 20 million to start clearing that field. Because Kenya, you have a big land. Use it elsewhere. We have given you an alternative land. You cannot turn around at you are going to court. To do what? We will occupy it, and we want to send that warning. Because I know the guys of NIS, you are here. Tell them, we will occupy that land. I will make sure the field is prepared for the usage of sports. Period. You go, Ebiashara Vindebios, Kenya, and I'm talking to the Director General tonight. We had negotiations. I sent Ngatoma, I sent Omweshimi back to Nairobi. They sat down with the Commissioner General of Lands. They sorted out the issue. They were told to vacate. I can only give you a few days to leave that place. Otherwise, mobe tayari. Abantaba barati batubadeba correct basoke. Mo wanja boy. And we were saying this, Kenya, you are in the national government, we can only collaborate. It's just like that. Aya, mono karabatiga. Karabatiga mono iga. Mima etemo minute karabatiga mono iga. I want to talk to them to leave slowly. So you want Igo by January, I want to agree with them, they must vacate that place for us to build. Ntubwa tigeti. Igeti tokotumia keje school itie. We want to make sure negeti eke kiabere keyo konya keje stadium ya kisi. So you want Igento ya kabere. Bonchari ninka. Iga ninka. Yani ninjimbe getomo. Iga nararia ninka. I'll make sure service chinde chonsi nkwenda na gusiengima na achenda ninaga igabo chali onye negi brasi bya ICD chirinkwenda na ndos go chena nani onye ne para nkwenda nani ekiara nimbwati chiwodi 45 gusiengima negasi ya lazima nkole egasi ya bantu mwangati chikora egento kya gatatu mwambo oligo rechi palechi ngachere ndigerelie budget ndolenga kinkonyo achipesa ndole woseni nkole chipali cha maigagaiga at least the 4 kilometers. Mo wanja boyo? Yemo. Again to gia kane. Ntua kuana na bantu ba national government. Through the national housing. Mbanchirana. Egeti eke kandu ne building eke rambatageti kobeka mesaga. Ebatageti nga bache barosie chire ya iskoga iga. Igo ekaramocha kusabwa mole motuga iga round. Echire yengima babekira around 350 million torregose ntorosi echireye even the modern one esa bwabagere mate gaiga na bego sabno na bamansai kormoino na intuga iga mnaturiga mo wanja moyo abantu abatanga ne bagoswa and the committee tintage tinyunga o mwaulira abantu ebipanda yaya already maiga ntubata 128 spaces echo na igorotuma ya cross
Toiwana ine. Iko abakori biashara mwenzi bali more gali in the open. Nko baleta tolema nganchere nkole igoroga. Contractor Muhamotogiri. You have done some good work. But I want you to go an extra mile. Where is QS? Ndangi kumwa ingu wakaisiko ga. Ne ya mache, gosene ya mabuda. Ne ya mache. First court, gosene kwa mga kodi. Nkimuda korte kwerende masa wo. Iko bakore igoro mama ekiera omaide injectinde expert but na injectinde layman echireye ebuse matukabira okonyo yako rek. Are you seeing? And I hope that one you are getting it very clear. Saying nje bakore igoro wa make sure echireye esemi yake ndiko komie gocha erebuya etari wako no rangi. Yeah. Abna bantu bande, I think I've communicated. Abantu bamintu no mule inwe kotoka muri matanga kila rituko mwanyora abantu bakonya kondama na sababu bakondamira abande mbali nabo goreti mboronge ngosa bamabira kera bagira bandenga naye kwa babugoreti ninjera babugoreti Gebe chando ninji. Kakingo saba monya bere. Ndai temba saba monya bere. Lakini batebi boronge. Tiga bakole egasi elia mwabaete. Gasi mwabaete tali okora masimba. Ekia iresenge njibalengere tinga ninyi bemba. Nko batenga ki koiba koroputi ngo koraki. Tinko iba mbaye. Na ndonye maraba sacha usaba ku tigabante mdana ibi. Yani batai tinga ba kili yogi koseni nyale kolengere ko balengere tinko ngo batenga oya ebeture ni mwa kama lyo egasi ngokolera abantu. Mole tayari? Mole tayari 2027? Iganda baboli mama ete omukungo motaya. Mama ete omukungo motaya. Ngotwara ro musacha. Onye ka bwato musacha mokolteri chartari. Omukungo motaya. Okonyora no ando nyo musacha eta ko itamosike. Nande na bara ite musacha ndo bwenzi ikara ro motaya. Kosa beko bayi. Kosa baba ntubai twabo cyane ndo baba taya. Mo wanja bayi. Yendo kyo mwene. Nyumbani. Banda mandega ngogo tietoleria. Ndege ndege baba twani. Especially kiroko yorana ki abarai ebare krase yendo ke baungwana. O Simba ali osiniki. Ngaho Simba no kumlega relax. Kolega asiao, Simba tanyega asiao. Ochai. Kando na boyaku yana. Mtu arose yaitali yana level 4. Naranyo ranko yoro. Dere na tuma abantu esiba ko yoreme na kana kisikiana. Eyende rusmoro ewe kan. Ko yinda banyagitali mbairoro tubeka malyo. Bugiaku the same thing na bumalima. Kiabusura alimotonto mtu anyora umosongo mu America okwagacha kinyomba kya abantu abakuru. Abantento bae tomo kiabusura atumye na enyagitali akurwali y'abantu. Mtu atebeka kwera na ku America atekoba na into atebe kumobeka tole mpaka esola. Kitaya na imunchioma. And I want Director Public Works. Na I know why they don't get a promise of mask. I want to ask you,
chisima chonsi kichema omuntu in charge of electrical atoe report ngaki kitari woke titali nje ngoja woke omuntu tu wanga no mushahara woke kitaya lazima akore gasi omuchando ino role gaiga oli no ine town oli no ino game mpaka no enya check na iwete chitaji echikote echikwete. God please, I want you to give me a report on Thursday. Yes. Abantu babiri taite nkole ngote wayi bonchali bonchali abantu mwanole basa tigamate Mombasa ebwata abana bakwenda secondary 40,000 umugaba noyo ako bakire nyomba kimwisana bisana kire nyomba aiga abana bakugenda secondary etubwate 167,000 marakande ya Mombasa tuaenda nete 135 million tukaenda na 240 bono na ndi chisanet kera bande monyole na ndi chimisa tonko ba talimo ko basabaiga kitoko endra mu tuaenda na mangana vocational training kanki abana ba akolere form 4 de ko bega sikwa akolere ne pipi ba kwa na kugenda epipi omwelio esengeje okendu bonde mberia ngoja kwa develop bareli monia na saba mtu apiki abana 1,500 kurusiengi 25 million Kenya commercial yatoa na hii mtu abeke 25 million abana wali bakote form 4 bakanyore D minus a D plain a D plus a C minus or say E na abande standard 8 a vocational training center JT abana barejestoro imanye mbari baregistre tubakanire school fees ya 50,000 kero wanafunzi. Amen. Igongongo yendanka omwana yakorere form 4 to motiga genda chiko yende pipiyo bali bale pipiyo bayisane tikatoira abandi banyore skill yende agenda nyore skill yake peke yongo soda yentuki echarani beauty and therapy kolinge waya korosia mache korosia stima so you want it no ekobeka no ndeti time igo omweshino mbati you remember I asked you for 100 from everyone mtu apiki abantu wake na ndeke mtoja kuenda na leta abantu na ndaito ko ni ndaira mpaka mutuko kwa rosia wemo go get 50,000 na kanile uche school make sure mwana uche school ekera oli mubwa korre wali oli mubwa tigere burobyo ubongo mwanja tigere gago uniform Kenya Police nataka niwaombe kama ni patrol kama ni gari hamna I can talk to the PS. I'll talk to the PS even this week. Even the time I'm meeting with the president, I want to make sure I've brought it up. Suneka, kumekuwa na wizi zamani. Wacha niseme, msikize tu. Unajua kuna wale watu ambao inawezekana hawakumbuki. Kumekuwa na mambo ya insecurity. Mwategere, kumekuwa na mambo ya insecurity hapa zamani. Na mwisho ilileta shida kubwa sana. Wananchi walisema enough is enough. Watu waliuawa hapa, wale ambao walikuwa wezi, ambao walikuwa wanashirikiana na polisi. Wale ambao walikuwa wameachiliwa walikuwa rogi. Tena Mungu mwana. Wajana na mtoto. Nataka niseme hivi tafadhali, nyinyi wananchi pia saidiana na hao askari wetu. Kama mnajua vijana fulani ni wezi ama wanasumbua usalama, shirikiana nao. Mkipata kuna shida, ambia mheshimiwa Ombati aniambie.
Hatutakubaliana na askari ambao watahusikana na pamoja na wezi kusumbua watu hapa town. Tunakubaliana? Hao bwana ndugu zetu, ni dada zetu, wafanye kazi ya kuleta usalama. Lakini ikishindikana, hatuna budi kurudi mahali mlikuwa zamani. Tuhakikishe kwamba tumesafisha Bonchari na imekuwa sawa. Ni sawa? Hakuna jera, wacha sasa niwaambie, hakuna jera ambayo itatosha nyinyi. Ile jera ya umaskini ndio imetosha zote. Lakini jera iko hapa ni kidogo sana. Lazima tupambane na mambo ya walifu vilivyo. Mtu aenda afanye bidii, aweke pesa kwa mfuko. Ama mramaji hapa hivi. Onye nechiresa utabuati. Injoso mheshimiwa Mbati, bolinga ki mtonyo walibesa kama nato kibesa na credit scheme tokore biashara. Totige amangana yekinya sowe. Tigambo lindo mole tayari tukora magana yo bibiga. Mko tayari? Mbona watu wanasema wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Bwana askari wake wa mkono ndio wabaya. Haya. Bwana OCS, tusikizane. Bwana OCS, tutasaidia wewe. Hata kama askari wako wanakusanya ile pesa kidogo, wewe wakati njaa iko, wewe kuja Mtondoni hapa. Atafutia wewe 10,000, 20,000, waambie msibe. Wakuje wakule hapa labda gani? Hapa ni nyumbani bwana. Hapa nataka kwamba kwa sababu ni nyumbani, wewe dumisha amani. Kama kuna njaa, wewe kuja. Kama mtoto hajaenda shule, ofisa wako waambie gavana yuko. Katafuta kitu kidogo, tuone vile vya kusaidia hao ofisa. Pia ni ndugu zetu, dada zetu. Tuone. Lakini hii mambo ya wao kwa sababu kupata na sio pesa nyingi, 1,000, 2,000, hiyo ni stage ya kupata 2,000. Wewe panga. Hiyo maneno mengine nitapanga kama namna gani? Kisha usalama baba Mungu. Bwana OCS, mimi niko tayari kushirikiana na wewe tuhakikishe kuna usalama hapa Suneka. Tunataka watu wafanye biashara mpaka leo. Na mimi nimesema kwamba nitaweka hizi taa zote. Mungu acha boy. Kwa sababu Bonchari ni mahali kila mtu. Bonchari ni mahali kila mtu anaishi. Na tunataka usalama. Mungu acha boy. Bwana OCS amekuwa, nimeona anaitwa Samuel nani? Okono. Ndugu, will support you. You make sure there is security in Bonchari as it were. Mwacha boy? Agina. Niwete chonere kwa gachuma igaga na Lake Basin. Inkoboli nderero. Niwete baachire for 3 years. Mwante bigoro ya mache epam. Tigambo oliendo lenga ki nkoboli n'abantu bane. Ekiragita. Wacha ndani. Ndagende ndebe ekiragita. Bigenda tukorosi. Lakini kwa na japonda gete. Aya. Ekeja engineer nini. Digandole gosini mole kinde kyabo kyagai. Mwanja boy. Aba abuli babana. Aba abuli no mukone korusi. Nane digandole gosi digechirebe. Wose na berego. To make sure ya abantu basoireme balitora ama abuli to abantu abati. Noana brabe pigi especially aba Bonchari. Ekyara ga doka tikuja ukwa na tiri watulira nyoni araria maiga mo wanja tutigirega. And I want to direct Zakari esukukweni Omar Gayan Omari esukuko come tole shua oja barai baido bakuanga aba abantu atarira batega kitoto letera amasi
tigandaro rambale ngabagane tesuko aya esu kungor ayoman make sure